igama Wellington Nare umsekeli kapresident webandla lePDP kwabatsha kubandla lePDP kaSembe. Mina njengebandla siganda kakhulu sibona abantu bengaphume ezindlini kuzobhalisa. Kodwa ukudana kwethu sinanzelela ukuthi ihlanganiso yezeki akafaka information kuZulu ukuthi bezobhalisa. Kodwa ke sisaxwayisa uZulu ukuthi ephume phandle ezobhalisa. Sinanzelela ukuthi kukhona ukudana phakathi kwaZulu ukuthi ngaze sibe sovota vote yethu ayitshintshi lutho. Kodwa ke sithi khona no, thina as political parties we've got the solution to utshintsho. Sithi Phumani ezindlini ukubhalisa kwenu yikho ozaletha utshintsho. Ukubhalisa nokuvota yikho ozaletha utshintsho, yikho ozayenza abantu bephume, ozayenza lathi sikwanisa ukuthi sime ngevoice ejiyileyo. Sithi khona sisimisele ukudefenda ivote land as political parties. Sithi yikho kodwa kumele libhalise ukuvota ngoba uhlala phansi sithi yona selidiniwe. Yikho kufana lokuvotela ibandla leZanu-PF. Sithi